Kadi raso kenyong gumine tut. Nah saja. Sehananan kumatat kumitit sing aduh Ari Ratu. Inggih ditiang barek. Nah, oh iya ning ditiang Duno Periatno sikan ditiang barek kene Ratu Nusara kali. Durus Ratu. Lampah yang sawang wiku ang pati inggih titiang inggih tapun api inggih titiang wantas seiring atuh napi nah paman kemo nyencai netasan mena kadi itu dijabo nyen paman Dana inggih ditiang wonten salah pumarna ya dadi nah yen ten iwang Ratu nyingaken Ratu ya anu maka ya to kadi raso aduh kelip tut nah saja Sangyang Bayu ngelinus yang punya kadi angin mah menah saja tuh nah saja waduh bakal ngerauh dari dewek mais gitu inggih patut sabun api nah pangten pangsing belih nyese gitu macet-macet jago-jago pangsing nyat mau corah nih teko baik pangsing awak nah pangsing yang usak ngasik lihat kalane rago ngaturan yatnya dini Duno siaga nah saja inggih sapun niko janak jengnak Ratu ye rajo do jadi itu ngiring itu beli nang ro dini nah pang benah sudah jadi nah ini malah len saja liang mulai aku mau yatnya harus meliang sing tadi mau sesepet nyung tuh nah saja jom ini benar saja itu nó dùng linh nó kề nè bà sát chả đỏ này đâu chết ngã cái chân đấy chết đấy có lắm đích yang penting ani itu coba lemuk pang lemuk kade remek lonongan aduh nah manek
tamu iki atuh opo kabeh. Aduh. Ngasugro di tiang ojah sekali. Atur pawojanan palunguh. Hei dewa iki. Sarwa bedak ne dewa sarwa putih. Oh, tayo manok rumukun ya tayo. Silo barah manuk silo karya. Ato tayo kalau. Kangwang untuk marung igol dewa. Aduh ayo. Menang demun ngigel beli bos malih ping ngigel. Mangking kari nak mau taken menang demun. Nggih, durus atuh. Anak dewa mapan cuh kade pemargen dewa ni. Oh iya, saken ni ya to de karani. Nah, pangtan pelih di tiang narko, pangtan iwang di tiang dados, pinako pengemit yatnyo neriki, di tiang motaken ring ragone, saking napi pengerauhe. Oh, ya to marmitannya terdatang merekaladeng ngulu lanangmu mikadang. Apa nih mau itu tujuan nih dewa nih mai ada di nama karyo caro jadi. Lama kaning dia ciro berapano sudah karyo mau lu ya to terdatangan. Bangun itu sesuatu dari tiang. Matur itu bu. Ulun saking keling. Urwa desa uan ulun. Tuh, kinon. Ido betara iswaru. Ngawe, palo bungkah, palo gantung. Iwa, sukuru. Kinulih akan pinaka sararaning upakara. Katur dening sang aduwe karya. Moga-moga paripurna ikan nangyatnya. Ratu. Nawak titiang ratu. Sing sang ngemit yatnya palunguhe ratu. Titiang puniki boyo nenten tius. Wong rauh titiange saking puru, saking kangin rauh titiang ratu. Saking kutake purwaning desa. Inggih padut titiang kaduta oleh ide yang iswara ratu. Inggih santokan ide miragi wenten yatnya iri-kiring pucak sari ratu. Inggih padut titiang makto puniki palo bungkah, palo gantung, palo wijo, iwak ipune asukuro ratu sampun sami tinolah punika. Dumugi sane bakto titiang puniki mugi-mugi sida mawi guna ritat kalane ratu ngaturan yatnya riki ring pucak sari ratu. Inggih padut pisan ratu. Nah satu tuh gar gitu ya to itu hasil dewa ratu liang nak buku tiang jeneng dewa. Oh iya jangan ke semua kena ya to penyergaan siro berapa sudah kami aksam wadah sing sangkanen pemargin dewa ne saking kangen mulih ne wadah gerah ayuan. Yo tiya barake herak kumanya ya to marwana. Kapan jo di dewa ne mau margi mau jalan miring dampakan raga dewa. Sake maon ledangan genah kes kosakan kidik durus lagi. Nah jane madeng igel lembin. Oh, sampun menten penyangar. Ledang iki jenah puniki. Oh, damang ledang iki. Apa kowe? Masih. Oh, masih sangat. Pas kamu cocok. Apa? Sampun aku. Iya, tiang. Iya, tiang. Foto
Malih wenten kamiu ratu. Nyamung apa dan kamiu Lihat saja Dut. Dados pembinaan pisan busana. Yang menyala. Ini semua pita-pita. Cari dong. Cari hong deh. Gitu terus. Dewa kepetamiu. Om Swastiastu aturan tiang kami. Kangwang alu mondo dewa pesanakan dewa malu. Iya sakit menilai kita. Lidijo kusok pengrau dewa. Tuan apa kaya dangan datang dari kalangan siro. Orang manusia kaya hangut di kalangan. Apa ni mawin dewa mai apa dari semua nak kaya. Apa tu jadi dewa ni? Orang makan siro orang manusia kaya hangut. Orang apa nunggu jatuh di kalangan. Bangseng yang kalian arsul namu koido. Sang jadi matur dewa. Robek Bakulun saking keling daksina desa Ingulun Inon Ido Betara Brahmo angawe pala buka pala gantung angawe sukupat nawak titiang ratu Om Swastiastu. Titiang puniki boyo nenten tios ratu saking daksina pun rauh kira Brahma ratu. Dia dutan dia yang berapa? Inggih patut pisan. Baran dia kena. Nah, santokan itu taler miragi wenten yatnyo iri-kiring pucak sari ratu. Tangten titiang taler kanro Ratu Sapusira puniki tetek. Dia kiulun Brahmana sudah kaya pinaka pengemit yat. Ratu pinaka pengemit yatnya puniki. Pangsing paman salit arsenyin pangsing paman andro nambut ya. Tiang pinaka pengemit karya. Kesarengan antuk Gusti Haji Mangku. Pinaka pemucuk iriki orang pucak sari. Inggih patut. Taler banyak-banyak kesami. Liu ngampung apa dana Palo buka, palo gantung, miwang iwa. Jago katun mari kanang sangang namun yatnyo. Mogo-mogo sidora harjo. Mari kanang jaga. Tuh, titiang talar makte palo buka, palo hijau, palo gantung ratu. Iwa pun asuku. Kali ko semua kena cukup. Dia gargito ya tadi tu asiro orang manusia. Suksemo di tiang dewa pinaka mau baju barang. Iya dia bapak sila yang perahu ya tu kerja lu perahu. Nah, tadu. Dumadi ki dewa pinaka duduk pinaka utusan memoleh nawadan kesukertan kerahayuan. Weh, panungan ya tu makan sido paripurna yang Dumadak.
napisane Pakdo titiang puniki sida mawi guna tur maning yatnyane ratu niriki memargi antar dun sida purna labda karya ratu wani mangkane lah anak umanya jatuh malu wonten priya Dewa baru petang anu yang mengejang musanakan Dewa malu margi alon-alon sakit mau laksana aduk genah penyangeran titiang Len mulo pengiring udah wataro brahmo ulah udah padat aten kang kebakar tahu marah tuh nggak saja Sapun api ratu Tiyong Pirna kang kinangsan sira para manusia Mutia sepisan pekayune ratu nesane mangken sapun api ratu iya dari nasa hanyu tahu ya to para putra menawi Len kadi rasa klebat genah titiang saja mirip nyin ya teko rauh mejane Roma kanintan kasepan begitu ingin titiang sapun api wah enak sangro ya to tamu ya datang pangyang sareng titiang sareng ade dicakaki pacang nyelah nyangre waduh Mutia sing saya wakti ratu Mutia sing saya wakti busana Dewa ratu alon-alon beli Len kadi rasa ayah beli keling-keling nah yang itu ada cuma nampak Dewa ratu yang kene itu mengayang Dewa ratu beli ngengkok nah pakai itu apik ulung lagi slow apik ulung pang luwung edolannya pang lemuk pang benah bener angin Antian membawa dari para manusia para manusia iki sapa sira menawi ngrauhan iki ratu ya saya tamu walu para Om Swastiastu aturan titiang ring tamu sane wau rauh Tian mana kalau pun ya tuh biro para manusia sudah kayu kacetannya cantos sumun modarian dumun titiang dagi motaken ring ragone puniki
Lobakan kita bawa ya tuh kimulut Brahmana sudah kaya anggut ya di kanang yaknya marang wonten ing puncak. Mangdane lakune saune ing sekian titiang puniki boyo nenten Dios Sang Brahmana Sidakarya pinaka ngemit yatnyane riki ratu. Yo mangke kimulut natatanya. Saking ngeni jatuh ke datuan yo. Nah, pantan iwang titiang rilagone titiang motaken sane mangkun saking nabi pengrawuh-rawuh Apa bahaya jangan terapkan ya tuh di kalani mulut nanggut ya. malih bisa nabi tujuan ragone rawuh titiang mriki berita kalane titiang wonten ing yatnya. Lobakan ing sira Brahmana sida karya kamuruh. Warah penuh warah. Manane titiang sauning durus. Swastiastu. Anugerah Om Swastiastu. Ulun saking kelih Laksima Desa Wali ulun Ida Betara Mahadewa Tiang lukas serius tiang wakil. Titiang Mahadewa pecah. Nunas Nugroho titiang saking kaum. Mubusana jenar mubusana kuning titiang. Titiang kutus ridho Sang Hyang Mahadewa. Alawa pala buka pala gantung Iwak alaku dada binudanaken Binaka sarana kadur denira sang meduwe karya moga-moga memangguhang paripurna asukertan ikanang yadnya. Nunas Nugroho secara susunan titiang saking kaum aktu napa lo bengkah lo ganteng wenten biu wenten nenas wenten nangko mesi plastik ampura niki Iwak nyane kocap ratu ampura dumun. Iwak ane kocap ratu sane olaku dado ratu. Tiang wakil sama ya tuh saling bumi. Iya Tiang penuh penging kau ya tuh kanang. sami bakdo mriki saking kauh ratu. Nabiyo pinako ya tuh saranan ngumpul kamu. inggih patut Sami pinaka seranane yadnya iki. Ratu. Kian kar gitu ya tuh puas. Kasih rasa liang anak kebukut ya. Yang maka dewa sampun lu karake. Waduh ya lama kaning sido paripurna ya tuh kanang itu. Botarung Mahadewa sampun suweco ning iraga. Lempuh banyak. Yang pamit nih, semua. Yang pamit. Ligay cuman ligay. Tapi kayo terus cuman terus. Ada kena ligay cuman. Aduh, kene supo tumben ngayang sakit nganti bangkyang ora. Sing nati ketung injak ubat. Oh dia.
atuh wawu paradeng. Om Swastiastu. Oh, atuh manak-manak remukun. Iya atuh ieu sira Brahmana sida karya kata tanya lawan kitu. Nanti dia sahumi saking api borau ragone. Aku karya jangan datang di kalangan sira Brahmana sida karya aku ngerti hati kanaya. Nabi tujuh ragone rau. Roma kami mengurus pidato kita lah, enak kami tadi makan. Iya, durus. Kon saking utara desa Lunas lugro di Ratu. Ratu sesuwunan sudurunge didang atur linggih palungguh. Didang aturan pengastung karo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saning utara warnanya Islam. Dewannya Batara Wisnu. Lunas lugro didang saking utara desa. Didang sarwa slem sarwa ireng. Nggih, terus Nganding yat ngawe palo buka palo gadu. Ngawat ning akeh orang ning ganding. Waning weten karya mangning yat. didang saking Padan Utara desa Kudus ning Ida Batara Wisnu. Didang makdo polo bungkah polo gantung. Iwak nyane sedaging sedara. Wah, iya jegar itu nyatu itu asli Brahmana. Saya nyatu satu lagi. Liang anake buku tiang itu. Iwak nyane sedaging sedara daging pasih kali anu bakal. Kalau tapi nyatu bilang ke sana nih kok kali. Pangen didiang daging bacang bangun liatnya di kisaran liatnya. Oh, iya nih sama kano. Suksemo dapat nyatu kilaturan silo Brahmana. Ya ana sapuniku. Atur danane sama tamu. Para masuk semua aturan ditiang banget dengan ratu. Sampun ledang kalon nyarengen napi wastane nyantik ya. Oh, iya kalau silo yang Wisnu nyatu kerja lu kerapu. Dia nyiro nyatu kakaryo mana makan itu caksa. Sampun Batara Wisnu taler. Wijayang wang apa wangso padan idone. Rakyatnya ditiang dikiring kucak sari ala nabi. Iya, maka adalah hidup kebanyakan caksa kalau makan itu. Yang sampun ikut Ya sama Tiang Ratu sesuwunan jati. menawi wentang kirang sejak ditiang nasdem Om Swastiastu. aduh. Ratu sesuwunan jati. Swastiastu. Aduh. Inggih ditiang ratu. Oh, tiyo kantuan mana tahu wah ratu kata ceraku. Menawi malih wenten dagi pacang rauh ratu. Wah, tiyo bino ya tuh kamu sananya. Duh, medya sempisan saya waktu busananyane. Ya, sampai ini ya tuh contohku. Saja tuh. Ya, kanolah. Ya tuh tangsek aku tuh tinanya nih. Inggih Bang Yang ditiang natas ratu. Takon nyembli dong. Aduh, saja sing lempas paos itu yang Brahmana tuh. Jak sarwa poling, sarwa campur busanane. Sing kenang penuh. Ling ijo kaden. Campur-campur. Antos Bang Selah. Ada
ngidam panuh. Aduh. Sing idam Nengken. kuang tidur. Menawa kiat tapi. Ai. Dewa Ratu ya. Ya biasa orang mikir. Nah saja. Nah, benar saja. Ini marah merata nih. Jak langsing nih. Mirip kuangan vitamin mirip. Ane tuni len. Kamu ane tuni. Nah jadi yuk. Ane jane len langsing nih. Jauh mah kalut angin di sini ini benar nih jadi gening. Makenyam dek makenyam. Nah, itu tuh harta saya nyama kenyam. Ning langsat. Nggih pesanakan pun pesanakan. Ya cocok. Atnyone iki reng Pucak Sari. Iya saking ini ya cowan datang. Nah, manane ten iwang titiang narko saking nabi pengrauh ragone puniki. Apa prayo datang ya datang ya dari sira Brahmana sira kanyo ana pintu mentikan ayat. Nabi tujuan ragone rita kalane titiang moderbe yatnyo iki. Ya ning makane sira warah hakene sira Brahmana sira kanyo. Nah, manane titiang sahuning durus uninge ning sikian titiang. saking keling madiut di sungguhan ngukun kianan itu buat siwo angawu palu kungkah palu kantung Nugro di jalan tuh saya nanti di jalan. Iya, ada rasa di jalan semangat di jalan. Pintar tampil aja kangen belum Joko Ratu. untuk karo penyelungan tangan Tiang saking adiu. Kau dos atuk ide betara siwa Ratu. Nabi itu tujuannya aku tapi itu tujuan aku nih lawan dia. sarwa mutika sarwa maharyo sarwa mutayo kinoloha akan Wah pun nawa tidak Ratu sang Brahmana Sidokaryo titiang puniki manto daler palu mungkah palu dahet diatu siro Brahmana Sidokaryo dana sapunika atur agone ring sikian titiang aturan para musuk semua ping banget sampun presiden agone nyarengan yatnya titiang iki ring Pucak Sari jero mugi-mugi sangkaning jinaturan teh para sabuh ngomong kerja dirgoyuse ya tukang jajan tae Dumadak apa nih kebangcone. Dumugi jam pekerjaan dumugi boleh dimandang perayuan sareng sami utamane dikirim banyak batu lantang Ratu. Waneng ke sama kena juga sira Brahmana Sidokaryo. Inggih, sake mawon. Aksamang sikian titiang antuk penyangre ragone. Menawa ana kirang langkung unyuk lungsur ya tukang genah ya tuwa. Menawi kirang unyuk lungsur genah ya nyangre ragone puniki ping banget sisa ditambah pengampura jero. Ya tani makan lah anak mangin ya tuh malu banteng. Yen sapunika sane mangke durus mangke. Durus Kang Yang pesanak niko pesanak.
Inggih Ratu.